Эдуард Бырдылын бырдыка уус тимиринен ухаммыта бэхес сылыгар барда. Бу кемустата ütүмен аксаанна быхактара, тимир оңохуктара, араас таһамна күрәхтәргә бустапкага улахан сәңәринелар. Кең сиринен камагатыга тыланар. Ütүе саналыны камсааныгарда үгүстә кыттан турар. Оларын бүгүн өссө бир исүрәхтән тахсар тустах көмөн оңорор түгәне, бу ütүе жыланы көттәбит догоругар, хотойду кохун улугар, уанна уус киһәгә ураты долгутулах. Ортодойдуя ки хааннааны бу хасыратын кеһәңел ичүдүн холгоссоден этте. Ону мулана каз бидди бәбит буатынныга бадахпит. Ону билеханада унна этегеле бәбитин көнлөшөдөхпүтүнө ким көмлөй. Меген күнтүн ай олохпут туста тупсанер этегеле. Юрий өтү ол быгар химмир бәбит бурустойка халажында химми баалабыл. Балыга жоғыс палатата, бырдыка уыз бир делягар, селинен жарыктанар Елена Шадринага ылжыттыр. Аяр тутарталарына жон кәпстер темалары иис усайгететтен ары тәйен, жылға дробыя инникиге әрел тухунан барар. Иккен да истин сәһәрге хиттен астынан қардарыта иди тутухаллар. Елена Васильевна анан айбыт оңоһугун қарысқаллары бәлә хунар. Эдуард, бәтін трени байги быһылах. Ус семен микине атын солундан иштер этим. Будеммен билбет этим. Онна сразу холобур көрөт таганы көстөр кини кайтагары былырга хакалы бухатыры санатор курдук. Онна кайтагары бу жоңго көмөлөрө үтү ханалага аны наха үрдүм. Кыжык этерге жылы черная полоса канеттен белая полоса келер дилер хөп быһылах. Арагата белая полосага өктөн хеджи бун быһылах ол полосам быстыбата боллар. Тебен саға қара санатағар түйен саға үтüе сана бұдан ордук ден өс қоғаны тәрінні, қыра да үтüе жылының ордуққына бәйін олыққын тулалыр еггаған топ сараған. Үтüе үтüенен әргеллер. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениеті, Татта.